Tutito ni Senate yugite thirikari ya Gavana Waithaka Mwangi nitarire uria ahuthirie muigana wa ciringi milioni 700 budget-ini ya mwaka wa 2013-2014. Gavana Waithaka akere hinde igongona ria kuruguria mwaka wa wabici cia thirikari ya kaunti mwena wa Olkalau arauga ni thu ciake cia kiuteti iratumira mweke ucio kumunina kiuteti. Na ndingenda ritwa riakwa ricambe ati ni nie ndatongoria wici. Riria ndathire Senate na timu yakwa ya CCs and chief officers, ciuria iria ciothe ndoririo ni ndacokirie, na kiria kiaremire gucokeka ngihoya Senate rutha metikire njuke njethe answers nigetha njokie kuo. Waithaka athiete na mbere kuga ari muharine wa mbere kunina ungumania kaunti-ini yo kuona ni erutire gukinyaniria mendekithia maria anetwo riria ari mbere ya bunge ya Senate. Ni ndacokirie tondu guku wira-ini guku gwakwa kwina officers maratinio mushara ni undu wa mahitia monekete moneirwo ni Senate na ngirwo ndute wira ucio. Guku gwakwa kwina marua ndandikire Anti-Corruption Authority kana commission moke meke investigation na copies cia marua macio ni ndatwarire Senate. Mubunge wa Olkalau hamwe na ateti angi aria marari igongona riu onao ni meyumirite gutetera Gavana Waithaka makiuga ti wagirwo gukuithio murigo wa ungumania kaunti-ini yo. Ati mundu amukiriro ya we wake ni Gavana. No. Ukweli usemwe. Ukweli fanya nini? We wamukia haria wandikitwo urio kiuria hau ri. Na aria meirwo ritu matige kunyitithania maundu meri. Acio mayete metwo rather be named and be taken to court individually. And the final issue, don't politicize corruption. Ati mundu athi aeka mahitia haria murorota governor. Mimi ningetaka any person who has stolen, who has taken wananchi's money awe held responsible as an individual. Munene wake Seneta wa Nyandarua ni oritie Gavana Waithaka akorwo akianira maabitha a thirikari yake aria maratwarithia na mbere ungumania. Yes, ukiwa si wewe tuoneshe ni nani naye, sababu hiyo si mambo yangu, si ya mwananchi. Hare mundu waririe mbere yakwa oiga uhoro wa mawario. Mbeca iria thirikari ya Gavana Waithaka irerikana gutumira uru ni milioni 565 cia gwaka barabara, milioni 62 cia gwaka gikaro kinene gia kaunti ya Nyandarua na milioni 110 cia gutabania uthuthuria na mibango ya utheru tauni-ini ya Olkalau. Gavana wa Kiambu William Kabogo uria onake urerikana ni atumite mbeca cia muingi uru ni eyumirite akiuga ndagwitikira gukua murigo wa maabitha aungumania ya thirikari yake. Sasa kunitaja sijui 2.9 million sijui nilikatia interest nani. Hiyo ni kazi ya gavana kweli? Kwenda kutafuta ni mtu gani ya sokoni hakuweka pesa yake? Hiyo ni kazi ya gavana? Si ni kusema sasa kila mtu wako katika department yote amepoteza pesa, president ashikwe. Wengine wananiambia ati kuna pesa ililipwa Murang'a sijui 2012 23 million na mimi niwajibike. Ndawajibika na nani pesa imelipwa Murang'a jameni? Kaunti inyanya nicio iri riboti-ini ya Senate irera hithuria uhuthiri muru wa mbeca cia muingi. Ngiri riboti ra Inooro TV njitagwo Simon Macharia wa Wangui.